Odlučili su da pred škole Mlada pokolenja iz Kovačice sa svojom profesorkom odlučili su da pred odlazak na zimski raspust naprave spot po kojem će možda i pamtiti ovu godinu. Zajedno su uputili snažnu poruku svojim vršnjacima i odraslima. Učenici osnovne škole Mlada pokolenja, zahvaljujući snimanju spota posle dužeg vremena, ponovo su bile zajedno na jednom mestu. Želeli su da pokažu šta su naučili u poslednjih 9 meseci, ali da edukuju druge kako da se ponašaju i zaštite u vreme koronavirusa. Poručili smo da naravno svi treba da se čuvamo i ono najvažnije, svi treba da čuvamo svoje zdravlje. Pa u ovom spotu smo pokazivali kako da nosimo masku i da se ponašamo dok je ova korona. I da li može nešto da se nauči gledajući taj spot? Može puno toga, da moramo da se čuvamo, da peremo ruke, da dezinfikujemo šta smo koristili. Snimajući spot, deca su čistila park i ulice na kojima su pronalazili bačene maske. Nije im bilo teško da svojim primjerom pokažu starijima kako treba da se ponašaju. Najviše mi se svidelo kad smo se igrali sa listovima i kad smo bacali masku u korpu. Pa smeta mi, ne mogu baš da se družim sa drugarima, nije baš dobro. Pamtit ću zato što ne mogu uvek da budem sa svim svojim drugarima. U prvom polugodištu pod velikim pritiskom zbog koronavirusa bili su i nastavnici i profesori, a Jelena Lukić je želela da njeni đaci odu na zimski raspust sa jednom lepšom uspomenom. Deca su bila veoma uzbuđena i baš smo to i želeli da, pošto su stalno pod pritiskom i odvojeni su često jedni od drugih, ne viđaju svoje drugare čak ni iz razreda, onda smo želeli da im ovo bude kraj godine, da im ostane u pamćenju po ovom filmu, a ne po ovim ružnim događajima. Deca iz Kovačice su naučila najvažniju lekciju, kako da čuvaju sebe i druge, a kao svedočanstvo njihovog rada ostaće snimljen spot Škola u doba korone.